Hajde da krenem od neke kao analize. Evo recimo zanimljiv je slučaj mog dugogodišnjeg prijatelja, a premijerovog kuma Vojislava Šešelja. Nije ni Amerika ono što je bila. Evo recimo ovako. Šešelj je otišao u Hag, Amerikanci su ga uhapsili bez veze. Ako je bilo građanskog rata, a bilo ga je, tamo su učestvovale sve strane, svi su imali svoje vojske i svi su imali svoje dobrovoljačke jedinice, to jest paravojske. Jednu od takvih jedinica imala i Srpska radikalna stranka svoje dobrovoljce. Kako je samo on od svih radikala završio u Hagu, meni nije jasno. On kao da nije imao saradnike, potpuno sam Šešelj. Kako je on nasumice odabran od Amerikanaca da samo on robija? Prosto je neverovatno da Amerikanci nisu tražili da robija ni Toma Nikolić, ni Aleksandar Vučić, ni Dragan Todorović, ni, da ne nabrajam, Steva Dragišić, ni Šarović, dobro, on je klinac, on je došao, ni Dejan Anđus. Pa ja sam bio jedan od novinara ili ako je to važno, jedan od urednika Velike Srbije i, ne znam, Zemunskih novina i tako dalje, u to vreme. I novinar Zemunske hronike. I u najbližem okruženju. I član te stranke, i tehnički sekretar u samom početku, i jedan od zaposlenih u magistratu koji je dolazio svaki dan na posao i svaki dan se susretao sa Šešeljem, Vučićem, Tomom Nikolićem, Draganom Todorovićem, da ne pričam, Natašom Jelićem, Radetom i sl. Dakle, to je neverovatno da mi svi ostali nismo završili u Hagu, da je završio samo on.